Assalamu alaikum. Tuğanlar, hurmatly görөрmanдар. Muna bugün biz Xuday buyursa Sükkөл obulasının Karakol şaharının üstündeki Jolgolot ayılının üstünde momday jakşınakay taza havada toğunun jeginde ad borusuna tur ötüp atat. Bugünkü günde Munaki Xudayım buyursa menin qoşqorlarim Banditrovkadan öttü. Anan Xuday buyursa munaki очередь менен акырындан өткөрүп атабыз. Мына бул жерде Жолголот айылдын тургуну жамаатыбыздагы Алишер. Мына Алишердин кашарында бүгүнкү күндө уюштурулуп Banditrovканы ушул жерден өткөрүп атабыз. Алишер, рахмат сага, Алла разы болсун. Азыр дагы келип аткандары бар. Тилегова кел табы кочкорлор. Тилегова кон. Bak klişka kaysıl ele Halmet. Klişka kaysıl ele? 21. Garım. Garım. Buna bir yaş tiş buzarlık. 11 200. Evet, oha. Reslerin aldı oturma. 99.